Hello guys, mbaye ikaze bakunze wo guteka, bakunzi ba Claire Mbabazi, bana mukunda kwita ku buzima bwanyu, mukunda kurya neza. Uyu munsi tugiye guteka amashaza. Abantu benshi barateka bagashiramo amasosi, bagashiramo inyanya n'amasosi tomate. Ngiye kwereka ubundi buryo wayateka, ukateka udashizemo inyanya ndetse na sauce tomate kandi akaryoha cyane. Reka nkwereke ukuntu wabigenza, nkwereke n'ibyo turi bukoresha uyu munsi. Turakoresha amashaza, ubwo sinamenya ngo ni nusu cyangwa ikiro, ubwo agasahani cyangwa se agasorori kuzuye. Ndakoresha poiro, dutungurusumu dutatu, igitunguru kimwe, ukunda byinshi na bibiri wabishyiramo nta kibazo. Ndakoresha karoti ebyiri, nkoreshe na poivro z'amabara neza mu byo kurya, umuhondo, umutuku n'icyatsi. Utazifite nta kibazo, ni optional. Reka noneho nkwereke ukuntu uri bukate. Karoti ndakata buto buto bungana n'amashaza. Iyo rero ibintu bifite forme imwe ukabikata bingana, ubona bisa neza no kujisho kurusha iyo bidafite forme imwe. Ndashaka ko bijya kugira ingana ni amashaza, ubona ari ibintu biri presentable bisa neza. Shire ku ruhande. Pavuro y'umuhondo nayo mbikore gutyo. Shire ku ruhande. Pavuro y'icyatsi nayo ndakata kuko nakase izindi, ubuntu buto buto bw'ubukaro. Zishire ku ruhande. Tunguru ndakata buto butoya. Shire ku ruhande. Tw'umweru ndaduteka, utw'icyatsi ariko ntushiraho hejuru, niyo mpamvu nabishira hamwe. Shire ku ruhande. Tungurusumu nazo no kuzikata bisanzwe cyangwa ukazisekura, ibikoroheye n'ibyo ukora. Mise en place turarangije, ubu noneho tugiye guteka. Ibi nibyo birungo turi bukoreshe. Oyster sauce ndayikunda cyane ngiye mu mboga zitarimo inyanya. Soya sauce light, ndakoresha black pepper, akufite na dark wayikoresha gusa ugashiramo utuzi kugira ngo itaza kuza kwirabura cyane, ndetse n'amavuta yo gutekesha. Dushira amavuta makeya, ikiko kimwe kinini kirahagije. Ndashiramo karoti kuko nizo mbisi, niyo mpamvu zibanjemo. Umunota umwe cyangwa ibiri irahagije ku muriro uringaniye. Dushiremo ibitunguru na twa dupoiro. Katundi tw'umweru, icyatsi dushiraho nyuma, ngo hahandi hamerera, aho bimerera. Mukaranga igitunguru gishye, shiremo akunyu gakeya. Dushiremo agatungurusumu, ko ndabona ibitunguru byatangiye guhumura, noneho bishyane neza. Dushiremo poivro zose, ubundi dukaragure. Yego. Dushiremo black pepper, kimwe cya kane cy'akayiko gatoya. Ka black pepper ihumura neza mana we. Dushiremo amashaza yose. Ubundi tubireke amashaza ngera ari muri freezer, abanze ase nk'ahashyuhamo. Ndarunga mu kanya ari uko maze nayo gufata ubushyuhe.
mupfundikire iminota 3 ubundi amashaza arabahiye. Amashaza yahiye arasa neza. Wow, arahumura neza. Oyster sauce ubundi umuntu wese ushaka kurya neza azagura kira kirungo cyitwa oyster sauce, muzayikunda cyane. Reka nshimire Imana yemeye ko mbasha kubona amafunguro ku meza yanjye uyu munsi, ubundi testing mabwira ukuntu bimeze. Uti kuki utatetse umuceri? Ya nta mwanya mba afite wo kujya guteka ibindi, aho ubutaha. Bon appétit. Birashyushye. Très bon. Rero ukuntu wateka amashaza mu bundi buryo udafitemo inyanya, udafite amasosi tomate, udashakamo n'amasosi menshi, gutya trust me araryoha cyane. Reka mbashimire, mukomeze mukurikire, mukomeze mukore like, mujye kuri YouTube mwandikamo Claire Mbabazi, mukore subscribe, ubundi ndabakunda cyane, mukomeze musupporting, musangiza n'abandi, n'ubiteka kumva biraryoshye, jye wereka n'abandi kugira ngo barye neza, kubera ko turafashanya. Ibyo nzi ndabibaha, namwe byo muzi mukabimpa. Ndabakunda cyane, subira utaha. Ciao ciao, bisous. Bye.